Sabbath Church. We, the nominating committee that was appointed by the board, have sat and made the following nominations for the church offices for 2026. This is the first reading. Head Elder, Chochi Mate. Assistant Elder, Isimeri Lofanasinger. Assistant Elder, Bilisoni Wanga. Church Clerk, Tale Matna. Head Safe Officer, Tale Matna. Assistant Clerk, Seriana Nolivo. Membership Clerk, Seriana Nolivo. Treasurer, Kidman Wong. Assistant Treasurer, Lanietha Driver. Adventist Men Leader, Salideni Tabuada. Women's Ministry Leader, Marawai Tabuada. Assistant, Flori Wakalioliwa. Youth Ministry Leader, Sai Mate. Assistant, Isireli Koroka. Sabbath School Leader, Devita Malaya Sawa. Children's Ministry Leader, Lisa Suru. Assistant, Millie Wanga. Health Ministry Leader, Millie Wanga. Assistant, Zach Suru. Head Deacon, William Driver. Assistant, Salideni Tambola. Head Deaconess, Evril Balayasawa. Assistant, Joan Powell. IT Ministry Leader, Ilisoni Wanga. Assistant, Livia Burera. Choir Leader, Sai Mate. Nawalusaan sa ating nandulog sa may pilipira ating matingon na dapat itong nandulog na waiter sa ating nanibago ng lulusog taon. Yan ang ating inawiliki sa natawag yun na yada na tipid sa mineral. Kaya sa nindwa na ibo si nindwa na tutusin giri ito na di ko mabeka na nandulog William Karon Alma and Mother May was in the second reading as a Wade Teniki Nagate Tuvosa. Initi na Duloto may banaliti ko. Initi na Willis Gispo na Wade sa ito na Malibo. Kaya sa mga bimos maki na nakapula pakalamatikan sa ito na matutulong. Malamsa. Nawalib
au tu ukali na bukundra na tirara kena kumuni ni mateno di sulsuli era matanga kuwa wiki mani na nema mibulangi na isulsuli ngo buketiko na kena hayata gitu nunde tiko no to wallo tiko na Wakanda Uniting Church to banga takalu na tena rento banga takito na bimada okede na wallo kenda na tirara Doia bichova na baka binaka doia kenada ichova na baka binaka doia na baka binaka wikimdo na tamata ichova wikimdo sa tiko ena vale ichova ena lomani mbai ni vale ni nonda kalau doia na binaka ichova ni sa yalo binaka kokoya ena gangani tikini bola tambu taleo ya na samin don rau tulu sebulu kelima nunggu na kalungatan matangani kuwa meutu meu kinda baikenda na lelo tu en ngauna ni rongabuna wana singa lebo ndendai ni mbula binaka kedi ni mata binaka mai rai binaka na kenda rai kemi rai na matangani kuwa baka ditaka ninda mai baka binaka ninda bichoba ninda satiko na nona loma ni vale ena nona loma ni mbai kendo era tiko abe kendo bango enomu pa bini bina bwana klo kendo mbeka ilo sitiko sendo naka pa bini bina ko satiko na lomo bani pa bini bina ka choba au ye kendo bai kemni en mata bina ka na mata ka ni singa tambu taleni kuwa sana segni da buyada au sana kendo bai kena ba ben kendo na ben mai mai Bethania Gold Coast Uncle Chochi and the team welcome na boleh do sa kindabaki waga ben ena mataka ni kuwa ben mai Woodridge tal solo tu leu tamai lesi na boleh na ben matubul ke de laktu mai na mataka ni kuwa zabu tutu mai na ben mai Woodridge do sa kindabaki tiko watalaki na mai Sunny Bank do tiko na mataka ni kuwa nasu tamai sefa dullo tumai Hillcrest na walip dosa kinda bagitiko ena mataka indai na ben mai West Bend good na tamai tamasi nomu ben nomu mata vale tamai tamana ke kemdo na leo ni ben dullo tutirara Uncle Fritz na walip dosa kinda bagi ben na mataka ni kuha kemni na ke mami wal tume au wira itu sendo na tulangi o tau ngamai nandi samu ayo to tini singa tamungo madamingo sa sen bulangi na wale kinda we kemni tiko na wale taniela na we kau tumai ena mataka ni kuwa
To chone oni siang ni bulang itau ngo na bi kawai tak nga au kawai tak ke muninga na matang ni ko ni tiko binawali itiko ran matang ni ko do tal me tiko not forgetting Freddy singa tambu binaka Freddy na wale kinda bai kem ni tala ke na muni matu wale sombe karanda mi tiko mai tumba bai kem don bengarabi sa kinda bai bata tiko na matakan dendai not forgetting the kids children's ministry. I understand there's something exciting coming around the corner for you guys. And Emily, we would like to take this time to acknowledge your presence and welcome you to this morning. We now believe, sir, nanandabunaw na sige lebu ni kuwa, sikobi naman na bida na mada sa oti, na bugo ni bikadibi, ni songolotu, nda sa kilatiko, nda sa rongodatiko, sa kadibagitiko, songori ni bibang bulbul taki, to kata menondo to na klonga to ya ni mai daba tu na ambaki daba tu kan indona banu langi dedere ni ndamai vana numi bula wadi tala na bos ni kalu se bebe tamai pisa ke mami marau na kamuni na Brisbane Fijian me kinda bai kemuni na matakan tindai sa ni mami masu wata tiko ni na raniado mindua na ngauna bina Kongo mendana mai wasia wata ba usiri na bos ni kalu sa talay kem ni tumay kina na altam ni kalau moni na may bangat ay kem ni kina sana mas ni na sumudo di ng bula na ministry kina man tubale na nona biba kalau ataki na kalau weekend dan sember ni kelati ko no na bula mas pisa nangay wa marala tay ko etiko wala weekend iyan duang na kaukila nandulo tu may berthenia o batimeo nandaw kadiri ko ya tamay nanon rol matu ang gosa nga no na yata. Auti na bela? Yeah. So, kinam sa kita bakal tu kana bos ni kalau na single level din dai. Meneado tiko na lewani kalau na buguni tuk sa barautaki menonda. Level ni bos ni I'm sorry Fred. You nodded your head and so I recognize. Thank you. And you know what? I also ni will kana adam. Orungan na muti wala tal meneado mo kita bagital ni kuwa. O Uncle Fred gora tira rama ka ni sosolo tu. Ngandi tu merawir na makumbuna may Gold Coast ikiwa binibina ka Fred ni ko na singatamu ni kuwa na wale sar me bakal mate kem ni nakalo matay nunda ser au sulit kenda ke raun inda tudak mental la bagan de mileo na bagan binibina ka na ser sa tiko na mada rua saiva ono au krem inda tudak menda bagan binibina ka wana kalo.
Now we live Surat Camp around in the Tekindur for those who are able. So The Lord in prayer. Tamai ke mami mai lo malangi. Na ni mami kalau lebu, ni mami kalau vinaka. Tamani ngauna tau mundu, ni mami kalau undina duang-duanga. Na sere ke mami langata turanga, ke mami sawa kambulai. Kaina karuni laini, me ke mami waka dhau-dhau taki ke muninga. Ya serangan na buna, lewu ke mami na matakani kuwa, ke mami dhambe me ke mami waka vina-vinaka wei ke muni. E nantua na madhawa vinaka, sin madhawa rawa, e madhawa vinaka nga, baleto ni wei wakambulai tiko. Vinabali ruturanga na yalo kede sa tigiduba e matamuni e na matakani kuwa na lo mai ke mami andundio ku ni lova uni klana ngandre ni lo mai ke mami kena itutuku sa wibaro taikina na muni tamata e na kauku muni na yalo tambu ke mami sa masuda ka krea muni baka yado ka ve ke mami e na singa levu ongo ke mami tataunaka na non rambula na leo ni matu walu wera seng ni tiko rawa na indam-ndam ni tau mate mai walimbula no muni tamata ndurlotu ke mami saloloma masu wa kina nona mata wale vinawale wini sa wei wakambulai tiko na itutu roro vinaka ke mami rongoda mai na CWM hospital mai suwa no muni tamata tamai wili turanga na sirike tulangata me ke mami waka vina-vinaka mbaleto ni sa wei wakambulai tiko o turanga ke miseni ula daba no bula na taltala mai dake randini daungang ni mami mastunga e na wei singa no laman madawa ke mami sa waka vina-vinaka tali wei ke muni e na bukundratou e na singa lewu ni kuwa ori na lewe ke mami darubu ke na lewa so mbekera samber mai so turanga era waka mbera nga mai ke mami sa kerea na lomo ni ala tambu me viva kana nimitale kina non rambula e na singa levu ongo turanga na itukutuku ke mami sa bara urongoda non rambula non ni tamata ke mami sa kerea na ilumbu bakalo malangi ni lumuti kota lamanda bangdua ni mbere ni dauraki na itutuku ngo meranianga mana tatara kini ni mami mbula meranianga na bisau na nomni kokowa ngoro serangan ni naki ke mami ngole me kine ke endai gone man masu ni kerkere ke mami baka tutusa talenga na bugni bulan ruka mal mukina ne mami balbalada ke mami sa baka bilbinak ni kuni sa tu baka rau talenga moni baka sabasabate ke mami ena siga lebu endai vinaba lebu turang ke mami ge masu kretu na kalunga tongo na damuni chisu na mami soro kani mami baka bulan. Naka, I understand this is time for children's story. We kwea sa lesitiko, mena talno verna levenda ena matakongo, au sana suredi kwea mengole dagamai, mai talanoa, weekend, inaka.
Come inside, Roman. Come, Zephy. Thanks, Delvin. Okay, find a seat. Okay, happy Sabbath, children. Thank you, Zephy. It's good to see you all here today. Thank you, Roman. Our story this morning is entitled, Is He Like Mike? Put your hand up if you know someone whose name is Mike. Yeah, Michael. We all know someone whose name is Mike. Okay, well, in our story today, it's about a man, and his name is also Mike. Today was Mike's 3rd anniversary. It was 3 years today that Mike had come to accept Jesus Christ as his Lord and Savior at the Helping Hands homeless shelter. Mike had been an alcoholic living in the streets for 10 years. And when he asked Jesus Christ into his heart, his life changed dramatically. Mike was converted that very night and was able to quit drinking without suffering any withdrawals. For the first time in 10 years, Mike had found peace and the joy he had heard the director of the mission, Mr. Harris, preach about for the last 7 years that he had been visiting the shelter. Zephy, keep still. Give it to me. Thank you. Before becoming a child of God, Mike hated the messages the patrons were forced to listen to before they received their meals. Mike always managed to fall asleep during the sermons, but one day, no matter how hard he tried, Mike could not escape his Heavenly Father's calling. His surrender to his Redeemer saved his life and the lives of many who passed through the shelter. Mike became the most caring person at the mission. He spent his days doing whatever that needed to be done, and there wasn't anything Mike wouldn't do, whether it was cleaning up the vomit left by some sick alcoholic or drug addict, or cleaning the dirty toilets. Mike could be relied upon to care for those men who wandered into the mission. He didn't think it beneath him to undress those dirty men, bathe them, and tuck them into bed. Mike did these tasks with love because he wanted to do the work of Jesus for the remainder of his life on this earth. The night of his 3rd anniversary, a very intoxicated man entered the shelter, demanding a bed to sleep in. Unfortunately, there were no beds left. And Mr. Harris asked the drunken man to leave. "What do you mean there's no beds available? What kind of stinking place is this?" "Sir, I'm sorry, but all the beds are taken. There's another shelter not far from here," Mr. Harris said. "I said I want to sleep here," the drunken man interjected, slurring his words and nearly falling over. Mr. Harris, he can sleep on my bed and I'll sleep on the floor," Mike said softly. "Roman, stop." "Are you sure, Mike?" Mr. Harris asked, uncertain whether to allow Mike to give up his own bed for the unruly man. "Yes, sir. Don't worry. I'll take care of him," Mike said as he led the drunken man toward the showers. Mike undressed the drunken man and helped him with his shower. "My name's Mike. What's yours?" "Joshua," Joshua said. "Joshua, that's a great name. Why are you doing this? Why are you helping me?" Joshua asked suspiciously. "Because somebody did it for me," Mike said, smiling. After his shower, Joshua was dressed in a pair of clean pajamas. "When was the last time you had something to eat?" Mike asked. Joshua shrugged. "Can't remember." "I'll make you a sandwich," Mike said, and went off to get Joshua something to eat. It wasn't long after Joshua finished eating that he was snoring softly in Mike's bed. Before Mike got under the blankets he had placed on the floor beside his bed, he knelt alongside Joshua and prayed silently for the man Jesus had sent across his path.
The next morning, Joshua awakened to find clean clothes laid upon the bed. He dressed and wandered to the dining area for breakfast. He sat at a table and expected to have a quick meal before rushing out to purchase his next bottle of his favorite whiskey. Joshua groaned noisily and rolled his eyes as Mr. Harris delivered the evangelistic message to the usual solemn men with bowed heads. But while listening to the message, something happened to Joshua. It had been many years since he had shed a tear, and now tears were streaming down his face. The heavy burdens he had carried for so long began to lift. For the first time in his life, Joshua felt love, the kind of love Mike had shown him the night before. Joshua rushed to the front of the room in repentance and cried out to God to help him change. "Oh God, make me like Mike. Make me like Mike. Make me like Mike." Mr. Harris leaned over and said, "Wouldn't it be better if you prayed, make me like Jesus?" Joshua thought it over for a few seconds, and then he asked, "Is he like Mike?" That's our story, boys and girls. And the lesson of that story that for us to take away this morning is our goal every day is for others to be able to see Jesus in us. Through our words, through our actions, we should try and mirror the love of Jesus in everything we do, whether we're at school, whether we're at the park with our friends, whether we're at home with our family members. Let's all live so that others can see Jesus in us, because we might be the only Jesus that they will ever see. Okay, a Bible text that I want to leave with you this morning is from Proverbs chapter 19, verse 17. "Whoever is kind to the poor lends to the Lord, and he will reward them for what they have done." Okay, that's our lesson this morning. Before you go, I want to say a special prayer for you. Where you're seated, please bow your heads and close your eyes for this prayer. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you for this story. We thank you that we are reminded to live out the life that you have taught us in your word, the life that you have lived, Lord, in sharing and giving and serving others in all that we do and say, and mirroring your love each day. We pray, Lord, for these children, that you will bless them and that you will help them to have a heart that is willing to serve others as you served while here on this earth. We pray that you will bless them, dear Lord, that you will help us in being an example to them and showing your love to them so that they can do the same wherever that you place them, Lord. We pray that you will continue to be with us now in this divine service hour, that you will bless the message that has been prepared for us. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. You can go back to your seats now. Thank you. Na wale na talangone na talaniko. Sa ngongome na komunitas kina nonda isul-sul kena katini au sa kalibirau tala naturara karani songone mena nonda isul-sul en mataken dendai. Sakai
Vina wale una kalau na loloma. Na beba kalau ngatataki kay na mula binaka. Matangu ni ro sa tuna na milumuti. Ke mami sa sulia me baka na ka kundi abota vi ke mami. Sa suga sagani na ikatini. Sa sulia mai na buoni non ralama binaka. Non ralama ni kemuni. Sa sulia na non rei suli. Turanga chisu ni alo binaka. Ni vingo mai na lama ni tanga suli talangango. Me soli kina na ilavo. Soli kina na mbula. Muni sabaga ngataka. Ena yoti ni ngaunongo. Msakira na lama mindonda lisu. Kina yalo yandua. Kina bei lolo ni bebu ba le yandundua. Me pasiniti tigo na lamandra na bei ka kelenga. Pasiniti ki mami na lama kena bodengu. Ni ba kalonga te kira na nom ni numuti. Ba kalonga tasang na nom ni lotu chisu na ibambula. Amen. Ni sambula binaka. Wabiri na wale wana kalu. Na matangani kuwa ni rani dama ba singa tambutale. Brisbane. Ausunga kelanga mai na noa. Wango ni singilu no ausunga isomo ina rara no buka. Na vida na ngau sauti. Kero we tartarati ko bate kay nungu. Messenger. Sa terungo mo ko kay nungu sabada. Sa ambita mo ko na program biyaw. Nangaw na ambita me kinabiyaw na program. Au sembera tu misida ka vendona ka na nungu buka mai. Au saba kasa matratiko. Sa nakango indina sesenga. Wawinibina kana singilu tulivu, singululu. Madao nango. Sangiria ni onalubi ngu chosua. Ngai sarwa tutoli lautoka. Ni mataka ni singa warumbuko sana buka mai. Ngwe rejeng telefon ni satu nungut kiti. O kwa talanga nano mamunga ngemi ni mataka. Sa umbita wana program ambiwa ni biyao. Senga. Ngasi ngo misabu ko ngama ko. Bina wolipu. Ni mbulu hinaka. Ako titing mai na iloloma. Nabibalo tuso ubunaw kina may viti. May namboziwa ya marnada. May malapau, may nakaulebu. Rasoli na toka sa nitambadakadaka o viti tau dhoko, may viti. Na mara wa rua sauti. Tau sanga bulu kavitu na undolu rasoli rawa. Na imbaleta na korni bulilo tu etiku inandali. O tinga na lo na soli na singa sandea sa soli saranga biru tu na komite na kene ilabu. Inawalebu na masu. Nandaubi kawaitaki. Naloloma. Ado tiga ni beir na wakanda mai viti. Ina ndau kere mai. Wakati ngui na lamandra. Na buku ni beka oni ndau sulia. Inawalebu. Api salon wendre unedangu. Una kai bonu lebu. Au wawati na kelo. Nungu professional wa unga sinibuli. Au tebu babuli dina tinike diwa bitu sanga bulu kalima. Au tebu mai tabeuni. Au ngai kausar mai biti lebu. Na tinike diwa bitu sanga bulu kawalu. Kausar wawati kina. Wati kina maramani na kelo. Weo na kamundo na kai bonu lebu indonga na watingu. Au teriki lama da berutu na kairar do tiwike. Oi, toto watanga bina walebu. Au sama ingasini buli na ililili, korni buli ni lotu katolika. Au akauki na meulite utaka na secondary. A primary tu ngamai, oirekele na tambada na santa udo korewa, ersanga yado nga na klasi ono, arambitu mai na vitu alu melako mai kem sama start na secondary. Au akauki na meulite buli na secondary. Au lako ki ansimberita arandona vale. Mateni bula ono nungu da ratu ngana tarwa le usini bibobliti. Ia sadi tu na bulni kwa. Au yang bagi ni wai lili. Mateni lima namba ki wangaratiko se tigiwe ina lotundina. Wana no manisa lotundina na katolika. Isa ni musote o kendi wa katolika tigike.
o ia ua katolika talanga mai au susu katumbe na lotu Wesley au wuli na kena kore wuli mai na Lelini Memorial School ni mbere wala na university no le wuli ngasi ni wuli kina ka torna mateni ngulesi New South Methodist High School ya mai tabeuni au sa lestel mai ne lili mai rewa au sa mai reida na lotu katolika au sa ni ngo sa kandina au sa ka bene tuna na iku muli lotu na choseya na boni lotu Wesley tu lamani koro rewa be usa lagu ki usa reida sa tu ndura kandina daru masula kamanda ke ndo tigu na kalo ye tigu na nona lotu ya ke bagai tigu na nona lotu tigu ibe ya na ngangandri ya tigu be kirau mai na lama ni mana mbaki witsa bulu ko walu mi ada bana tinka diwa walu sanga bulu kerua ke ro masula tu ki ngangani masungo turanga ke nikalo ibe no lotu ke ro ngai sota na lotu ngo au sa raba mandanga kia ni sakila ni usa lotu kabitu sara mai na tinka diwa walu sanga bulu kerua ni ko samba ki bitu sanga bulu kaba au sa lengu telanga mai na dora banga sini bulu au sa venga rabitunga ngana tambana ni youth en Fiji Mission no advice ave ko na youth director sa tambe ni kwa o tala ini etui e ana no nguro au tiko na lomani lotu ia au tete da mai na ni to wali lotu ka uliuli ni ka lotu e na tambala daka ona tembara ia na kengu itano sa lima na luiki rau sa ya do saranga kia sa tinika walu na makumbu kirau sa walu sa vitumbeka na makumbu kirau bagarua au sembula golinga ambe kana kengu talna obie kila kena mo ngeli terengi au itumba au ndo daga kan be boluta kin be ngau tawdoko au klago wanga sini buli kina mai viti mai buno lebu viti lebu no buno ngau unga sini mungkin ngau sereki au bukan di songgun au ndonga rabatu revelation seminar mai viti enen dona ngau no bi bako buli di berlin lotu ba kini berne tal ena buguni bola ni batakila santo no nda masturanga sabaru sanga mindo ina man rengo au krea na yalo tambo me bakai kana takabi ke mami chisu ne bambula mo ndrengati ni serava Neseti kona nondandau tataro. Mondre ngati rawa niseti kona nondandau tataro. As in the days of whom? Binawali. Yana ulutanga au mbita mai kainungu. Menondo to ulutanga ni mother urungu. As in the days of Noah. The days of Noah have what? Satu saratungango. We are there today. Ke o senga tunikila and the satukinin kuwa. But the big question is, how can we enter the end time arc? And the nadhuru wadaba, kabonta wadaba, kina end time arc, satukan ngau ni oti ngau ngo. As it was, there was a flood. It will be a fire. Orang was the very opposite. Na wai bat kina buka. E wai angataka na kalu. Ene yoti ni ngauna kei na ngauna ya. Misanga me bangole reki na luena. Kibwa. As in the days of Noah and Lot, it will be in the days of the coming of the Son of God. Na wali wala sangaraboti o chisungo. Sangaraboti. Asama imbula watamata ya na bunu walitini kina nikuwa sawa kan lesumai as a king he is our high Sarah. Find times for you to get sealed by the seal of the living God. Ay wata kila kede. Sulia be koya nalba. E be magarita ka na nona tal na casa daba. Asa talako koya na nona daba. Me la tuko na vede.
Nanona dava. O tone na me kava. Me wakauta kina song lo tiviti ti mai Asia maina. Goe na ngauni an donan rau namba ki anda. Nakalo ndo we walutaki. Ngauna ngali kino ini ke yatama na una ndo merto so tikina. Satike una no we walutaki nakalo. Yatamo satike bi. Ese ni karo no we walutaki. Go na kama kawasara. E kausar mai na we roitini. Nangauna ngali kina nakalo satike una kalo mitua no na tutua. Me wasangarana tamata. Atale me kino go nangilo si mituna wechoni. Me waka utana kene tutu ku kina song lo tibida. Kana ibola tambu sakalonga to ko saulika. Keire sarngola. Kama ngambauta na wasi ni province yango maleta. Sarole kana kene ngauna. Wagaro masungo tena ibola tamrola etukuni dei. Do sanda wasangarana daba. Do na mondoro watakina na daba. Iya na ibolongo eba daba. This was the time when Jesus was on earth. Etero ndo ni bola ngai bora ta bona non to tisi peli. O kem ndo wasanga re nei bola ngo. Nei bola ngaba ya. Bola tambu daba. Tuno na kai ngo gona ngo tau bola kere. E uliki na comic. Oi, asa sen bola kere. Autorona bola tambu daba. E atoro tisu virtual tisi peli ngona. The Old Testament. The Old Testament testifies of Jesus. Book of Revelation is the repetition of the Old Testament. Ang gawin matatakan niyo tiri Go, prongoda. Me waka o tinay bolongo kinay song lo tebita. E vitu, Kaya wango na bolongo tala, iyan niyo sangay rey muki. Ang gawin rey vitu na itutu ni Lina. Wate kendu eti kuna mali wani tutu ni vina. E savakata ki koya na yuwe ni tamata. He was not sure who this person was. He heard this voice. But when he turned and he saw somebody standing in the midst of the 7 lampstands. Maybe this is the Son of God. He was not sure. Why was he not sure? Na sulu endara. Sama ga sulu ya zara kiabana. Sama o na tolona na pauni ufasi na kolendina. He was not sure who this person was. John was looking at Jesus on phase 2 on the plan of salvation. Tayo kina phase 1. Nakai kilai tisuki no choni. Sino kwango. Betoko nangono kitu tuwetingina. Esindo ndarma kana sulungo. But now a person standing before me wearing these clothes is a different one. Little did he realize that God has entered into the phase 2 on the plan of salvation for you to be saved. Go na tutulina, evitu. Efeso, Simurina, Saitaira, Sariti, Pericamo, Philadelphia, Katigo Babolita, na Song Lotu, and the Kolutu Kino Paula. All in one point. Go na kai musiti koya nakalu. Ena nona vada kan wewa lotu taki. E talai choni, wala na itu tungo, kau taki ne song lotu bitungo. Kemini ne turanga kena mrama. Sa ngarabi tigo mai na vada kai ne bengauna. Nangauna ni song lotu bitu. Nangauna mbula kina na yalo tambu. E kau tisu wirto na notisi peli. Au sala ko le borota kan donut kina. Au nangai lava. Au na sengni lebi kemudo tigo wale. The Holy Spirit began his ministry on earth during the existence of the 7 churches. And 31 AD, that was when the Holy Spirit was poured out. Now, Pentecost. Sala ko Jesus, sama imbula na alotambo. Mata ni lotu, sama. O se bulan, sa ni mata ni ose. Mata ni renga, dona tamata sa watu tu dona o se bula. So lagi na ngalen dona takai titi. Mo matua baglebu. There was the era non ra apostolo taumanda. Karon lotu Simurina, 100 AD to 313 AD.
during the time of the Holy Spirit. Today is gone. Satu hinta kunta na ngaunang ko. Oray na roka ni sum lotu ko batalika ni katolu sa lava. Bloodshed. Sandaba na nanonra na tamate alundon. Ena mugi ni bambauta kay Mandina. Ena mugi Jesu Kristo. Gondor na nanrenre. Until 588 AD. Nangauna teerukina na Dark Ages. Tunumay na kama ni Songolotu. From 1560, 538 to 1560. Na Songolotu mabeleti zai teira. Sa sili rawa na temoro merreila. Na lewo ni tamater sa sila na normula. Di na nga ni baka matia rusa na mulu. Tomorrow elo tu basa na mulu. No, I will change my tactic. Sangam bosowa mata nandina kay na lasu. Sam butumbutoki na Songolotu. Dark Ages. Go. Kau na ni Songolotu. Sa tegaru merau duru manangau nan rendrea. Kau tikenda mai kina tini kabitu diwa sa nabulu. Ka ono ni Songolotu. Songolotu mebe. Sa bia rara mamai. Sa non nangauna ni kaulotu. Bible societies. Na bika kemo sara tegeru mai. Sa kau mai na lotu. Mai na 1790 to 1844. Alam na lotu ni tinangauna daba. O sando na kabora mo kemni. O eu sengi buna o daguli. Alam na lotu ni tinangauna daba. O David Kagel but kay William Crosser o kota may na lotu viti. And bakidaba. If we do not understand our past, the future will be blurred. O kinatiga senga. Kaya senga ni kira na tegu and buawa tungabi ko na tiguilungo. 1835, and that is within this period. Before 1844, 1835, sa durno lotiviti. Hindi na ko senga. Gaya ko chisu kira lo kita musara 1844. Roma na non file sa tigulo na file keviti. Isala menarara maybe. Yeah. So everything about you is there. All you have to do is just knock at the door. Kaya magkara mga tusana no ni mga outside lang din na busareka. And that's what God is saying. Until today, this is the last church. Na sungsungulo tumebe. Laodicea. Go. Kautikan da kinadawa. Lesu wagarua mai. E na ngauna ni dava, ngauna ni awa tambu. Sa somaraki na kaukaua, e na early church, e na Acts 1:8. Dolagi wawa mai bei. Mai kendo na rawata na dava. Ni sa loso mariri kendo na dava. Sambi mai na awa tambu. Saranggangaki na naleni lo tutau manda. But in the times of the end, Revelation 18:1, sa oti na bei kaungo. Hawanga ringen do na ngilosi. Alaw sa mga malangi. Asa leru na nona kaukawa. Asa rara makobura na nona yukuku. This is the later rain. Now, may mga binakataka na yoti ni Songolotu. Ay ko matakiyaw. Ano siya nga nila ni Lotu. Mga itaw kinami ko na uzo. Never. Kaya sa kare na wasitini tikinindua. Do kare may choma. Nauza. E mabula uza imuri. Sa mga tawda ko choma. Nauza tawbi. Kinalo kay natamata yan dua. Only those who goes down on their knees and pray, they will inherit the Holy Spirit. E anakama nda kaba ni kuwa. Go nakama nda kaba. Go. Ni ala tambo na nonda mo le bisinga. Say kwa na sumudaba. This is the righteousness of Christ in you. There is the Holy Spirit. Ya talanga na bindangati. Namu manambula ni Noah. Mekuna niya unambula ni dei. Noah. Na ala do donu, seni dala, azaba. Dau lawa bata kele ke Jesu. Kemi turna ke marama. Mai na rumo do lutol nan rau. Na provisa ni rumo do lutol nan rau. 1844. Alaba sayado.
Jesus, our high priest, enters the what? The most holy place. Go talanga nanga una sabu ka kina nangilo siniba ka kilawa sa vida. Tini ka ba? This is the times of the end. Nanga una ni ba tao tiuti. E te ru mai na tini ka walu wasa na ka ba. Ke o senga tigo ni kila ni ku o mokila. Nang to songo ni ba kambulu ta ke o sa tigo na sartunga ni singile ku. Go. Sa duru ki no tisu ina longi tamusara. Me laka wana laka ni be sorwaki. Wakam Bethlehem from 1844 until such a time ni sana may sumotoko ano dawa. The closing of probation. Revelation 22:11. O kwa sa taon doon me sa taon doon ito nga. Kaya kwa sa samsama me sa samsama ito nga. Everyone has been sealed. Katulong balit kiyan tamata sa set. May nangaw na yarulo sa runaka. Sana senga ni dona tamata na mati rawatali. Au sarang wantu ikan mati. Tauti. Santa nanggain bulot tu na tamata ni salawa. Sa senga nanonton tau tataro. Ni salala na logi tamsar may lomalan. Ay mo libo tekilang kaya sine ya ni nakumbo. Nalawa nakumbo ngo na masu. Iya nakumbo ya sa sengi bukan teutaki. Balatan salala na falibol wala. While he is still in that office, talk with him. Kaya polo bina kay piru menda toron dondo. Kinay tigo lama nikalo. Menda rungodi kamukay enang una eanga kini. Tisu sabole kan lismai. Sarang kay tega mudaran gerang na mati dai bitu. Nina lutu na mati dai bitu san sendreng jom mati na mati. Sendreng bulat tayo yogotu. May sarang alasing lismikino tisu karisto. Sarang kay mati na tiwal berda. Everyone will still believing, but you will clearly see the difference. Who are those that are people of God and those who aren't people of God? Ngayon pinakanimbula ya. Iya mo bandi tagi ko rawan ngayon ko. Mo senrengati raw. This is 2025. We are almost there. Kaya santo wala ka na tape. Wakam sa libo ba? Santali mulumay. Oy randaw didi. 100 meters senga. Garle malungan sa tabuti surrender nawa. Rangeli malum. Me paya na nondolutu. Ene yoti tinga ungo. He is our high priest. Go. Ia santu na nonda daba. Bethlehem sa duru kiloma lang yoni magana. Jesu Kristo. Ala nga dormo da kaba. Tauro matuo na lotu. Ni orai nga una ni Noah. Just because ni ratawa lotu. Kaya malorong lotu. Ora sini mo ndore gaba. Era kama na tamata nangauna ni Noah, nangauna ni Loti, era kama na lava. Tawa lotu. O Paulo bugandita ka vitu mo di timo di yalo binakasara. Saya ngana lotu ng bulungo, wawa si ng bula sa lava. Bula sa ramai. Saya ulai na lotu kina lava. Lama binaka. Kinto na olo nga dito na mo nga tayo kina. Na nga ni lava. O nga ni lutu. Balata na olo nga la kina bulango kina bula sa ramai. Turang kina marama. Iya sa ala kumay na kariston. Asam Bethlehem na kay binaka emurimay. Sa vuru kina ko koya. Ena senga ni buku ni ndrani pul makau sendrani me. El vuru ko kinalong tamsara ena buku ni nalava. Sa rawa mesoli nalava. He is able to give you eternal life now. Ni sa isaw ni walwalana iya sa wala nga ni kalaw nalava. You can easily get it anytime. Doon bunga nga unan daray ikan dalisu na tamat. Eu sindrawata. Never say that. Kako nutukuna. Sa kena lewu ni bika sa bostaki. Sa wakango na nonda Bethlehem. Ay tala na tikina tambo na kena wale tambundina. Sa ini terana tamata sa teranga na daba. Winawalivu. E tolu na ngauna ni binga rabi na ichisu. E wala na ibol tambo. Go na kena matai. E kana ibol tambo.
asa magareida na kalau na kakele nga kareida ni sa lava. Na ngau lava. During creation, he saw everything was good. Everything was good. Everything was good. That was his role as a creator. Go. Karua ni ngau nango. May nanona wenga ravi. Wakatamata. Samay mate na kauwela tai. Ni sanguru na wayiwi ko kwa alam sa kaya. It is finished. Na lama sa finished. Na kena daw ang taki na manu may lambo ni soro. Samay sota na wakatakar kina kandina. So it is finished. The third one, go. Na tuminga ravi dele na ichisungo indua. Kene katolungo. Hiya may kamiti na nila sa sabaraka na nonong bilo malawa. Asa rongo ng domalevo may may. Walilo tiano logi tamusara. Labe tukuna. Sa kaya salava. It is done. Sa vaka oti. Iyango sembereti ko ni sebonga. Sa oti ron na kinimatay. Nabinaka sara sabi yung bulyo timi kinaturanga. Sa oti nangaw ni bela lati makawa. Sa lawa may nangaw ni bela lati bu. Sa wakaraungo mabonga na mosongo sa vaka oti. Awawili na kamichisu mbelete ese warakitiko nambula ni yapi salome. Ese sengeti ni sebinaka. Me solia vaka oti yapi salome na nonambula. Au sanangetonga sa vaka oti. He's waiting for me. You are not waiting for Christ. Christ is waiting for you. Oh, he stands at the door and what? Yes. Every heart. The key to that door is inside. And that is me. I need to open that door. Turang kenam rama. Jesus amole kilismai. Turang itabi de there. Sabi nakasara. Ano bembuli. Saoti. Nanon may baka buhay talo ko ang vera lati. Kena zaka oti sana oti lebih lewai. Kami turang kena merama. Jesus abole kan lesmai. Koya ongo kemudo nadaba. Wewe kan nadaba mende nakaba. Do bagana no metingo o Jesus can not only be our high priest. Once he was an apostle. O koya ay apostolo ni dorang ngauna. Nagama ka ni apostolo. Na kaulotu. Torawa. Awasa kauti wikemni. O kalawa tamana. O kwa tegiro na nagala ka kaulotu. O continue tango chisu. Na manutu ka apostolo. Me kaulotu. Gay kaulotu tumay. Kinanto na mura sabu kita nitu. Ando na kalendria. Kaya maloko na nagayimbi maya. Sambole na daba. Ambole na mati. Hoi ko kaya maigo i kalibari na singa mabahoi na ko chisu. Hona oive ira hai Roma, se o oive ira wega chisu, e na onra ra a mema e ko chisu, na ibe. Ha? Ubidi? Oi pu, o ya no mema e ko chisu. Abulaw etuno ko ayaw sa makuni gila tunga. Yaro sa ugo bula gila makuni gila tunga. Ora utermiko. Nesinya ona to mo wa mate chisu. Se ona to mo sanga mbulo chisu. Ano ka tau? Mbulo chisu. Nakelo? Sa ndio rongo. Betambe ni ndambiki. Nakelo ko no mata. Iguna kay tele iguna kay lo mebiti. Rosa sintu batalgo. Ando lengalip. Okay. Ayo ba kabini na kabe chutasa. Ada ba kabe chutasa? Iyo. Ayo vina kata me Matthew chisu because when he came on earth he was destined to die. Esangay ko mo gabi na tevoros even on the cross. Kaya salubi ni kalo mo bali ko kay kirao. Wasa may nakini karuwa tiyo sandwa. Unukaw, liya. Sa matata tuwikidar na waliwilawaya. Niyo ko eh, luwin gina ni kalaw. Garuwa na nabosango chisu at that very critical moment. He was just about to give his life. Garuwa na nabosango kay matalay. Kay rey na narungo. Pakila na narungo nito ay rey ko may. And he sensed. Raw ngay sota na matan raw. Ngay rey na narungo ng bula, na loloma,
Ne aloloma. Sa kilo ko ya, I will not live again. I'm going to die. But I believe in this person. He can be able to give me an eternal life. Angay kirea. Ang angay kireo ko ya. Isenyal winak. Ninumeo ni singa daba. Did he give it? Asolio Jesus na. At matungo very hard criminal. Singa mo ni simbong doloto sa may pabitaiso. Iya daba. Era wata ng bula. Kaku ni onda utotolo nung sumo kaya san sinrawatan din nga ng bula. No. Ng bula rawati bagata wi ko yango wi chisu. Okay tanda sinikila na nono bibu sakin dolo tamata bat kina nono kalu. Okay tanda rede tunga na kai tumba. But God develops on the inside. Chisu ni saseng ni nono betele ko saseng lo manikenda tiko ni nanda umal manum. O koyango sa ano kina ko koya medaba a mediator, an intercessor, and a vera lativo, a rawata kina ko koya, me kadimire na wata tao mundo ko na wata daba. Wata ala taki. Jesus abara sulia na nono bula. Sara ala taka weekenda ni na sulia na nono bula weekenda. Go. Na luwe gula mani. Au sabala weekend do be kango, mundo ka ko ni daba. Ko ni bala latiko. Sa dua tiko na nondan daw tataro. Kaya makasa wala lain dua sa alam di na kaldo doon ko kami kikenda. Iya nangaw ng domoy ko na kabitu ng losi in the times of the seventh trumpet. In the times of the seventh trumpet. Labas na yado kina. Ena ba o tibi na nakawon ni kalo me bakana na boso na kabe na laba. And I am standing here today on this prophecy. Au tuga itu ke mbele tenu profita me woti na daga ni kalau na kena kali ba ne tutu minaka meron lesmai. This is the time of the seventh trumpet. Sa sound tu ni kuwa na seventh trumpet. Ke sanga ni kila ni kuwa mokila. We are now living in the times of the seventh trumpet. And I am part of this. Kamango and woti minaka na labsoti. Na kamuni ni kalau and wona teki na woti na tutu minaka. In the times of the seventh trumpet, go. Sanandavo kevin, we matin tu ni burura. Ni rei na casa ave tu ni kwa. That is where we are heading today. Rabotale, go. Sabaro mai tau na marala ni belo ay baga tobole mai bi. Abaro mai tau na bir. Rabotale, salabeti da kenai ibuna ni kalu malamalangi. Ngona labeti da kenai ibuna ni kalu malamalangi. E abala burura. Oni rei na Facebook. Na be leti taki ni singa tambo. Misa moriva. That na buna ni sala beti da mai loma langi na dawa. And that is in the times of the seventh trumpet. And wao tikina na tutuna kana burumurungo. And musumra profita kerne tawtala ni kalu. And bear this in mind. Okay, then the tiko na lama ni ngaunungo. Kami turang kena marama. Sanga yundo mo ina kabitu ni nglusi. Asamu reso na bosan domole malamalangi. Roma mai malangi sakaya nalaba mata ni tu ke murumungo sanga ya menno na nando daba beleti retamati ni kalo reti murur sati rakadi bagatiko sooner or later na mata ni tungo sana mai toro Jesu Kristo. And we are all looking forward into that glorious morning when he comes from the skies of this world. Turanga kenu mama anek nona Kristo ena lewako koya kaseni daba. We want to understand the time in which we live. We do not have understand it. We do not have take it in. My heart trembles within me. How poor that we are prepared. We kwa na nonda me da satungo. Au lenga bolivo. Na nonda sili boro te kenda bobinak. Na nonda boro ko na te boro me bolut kenda. Na kanda sa wa tu lutu na ngo. The days in which we live are solemn and what? Very important. Very, very important. The Spirit of God is gradually but surely being withdrawn from the earth. And the Savakila, Sahavati of all these calamities, and our mother and why, the unsettled state, the alarms of war. They forecast the approaching greatest event of the greatest magnitude. The agencies of evils are consolidating now.
Na nana kema na temo ro sa tingur wako ko te kira. Wala wala tamate ni kulu. Are we prepared? Are we prepared? Look at your life. Are we prepared? Lama na mira rama tu do kumbasi kamay na kani tu bulong bulong kado do. We reject. We reject. We reject. How can we stand in this battle? Sawoti na lesoni. Nanganga ni walu wa tau sarang wa so very simple. All you have to do is cleanse yourself. You will be able to stand in this battle. Turanga kenam rama. Darubu kan mone lewa. Jesus abola kan lesmai. The Lord has made us as the depositories of His law. The Seventh-day Adventist Church. Seventh-day Adventists have been chosen by God as a peculiar people. When the world sig, o kanta to mi to zeg. Yang ko ni sa sig mo to sig talaga. Ano tigan kursen? We are standing at the threshold of the crisis of the ages. In quick succession, the judgments of God will follow one after another. Fire, blood, earthquakes, and wars. Bloodshed. We are not to be surprised at all this time by these events. As church members, and they say, kurumbuinga, kurumbuinga, kurumbuinga. Nawuni na mo kurumbui, because you don't know the time that you are living in. Kaya Paulo vina kay Roma, iyong go sa kenangaw naman do ba? It's about time that you awake. Awaking from our spiritual slumber. Nonton mo na kaya alam niya ito tingaw nungo. Turanga kaya maramo, buka binibinaka, nito dingitaka. Coming towards the end of the year, meron doon na songo ni revival. Mende di kewi kenda talamanta. Buka buwi tali nalamanta. Asa awoti, doon na singa kene bimama. Angay dhulumi raw tali na alo nimbula may buwana kalu. Araw sa wabutukina. Asa kale una rere sa kanira, sa ray raw. Araw sa rungo dendo ng domo may bay. Raw la koza ke may kike. Oye ya. En ating singin din ni singa ko sa tabi wala bukina na daba. Oye ngo so rusaka dibi. Tinawa na kauro ruongo rina daba. Tambari olive ke na daba. Tutu ni vina. Tambari olive ana alo tambu. Tutu ni vina na bosa ni kalu. A time will come they will hear words from heaven telling them, come up thither. Sana tu na raw ro ko dake mai kike. Ya na ngona sa oti. Sa siski na nada na tisu. May nalongi tamsar. Raw sasu ko rongo. O sa ulika, ni sa sobrek may alo tambu. En vida na seledo sa tugunoti. Sa sobrek tala may no da tomuri. Sa na may ngona na rosuka. Na rosa suka kina. Then you will be living without an intercessor. Dan bola tu na tamata ni sa senga na tautatar. O me sureti ko ni kuwa. Ke se vele da kiti una nombula. Ndai ngo wa ndite kiko. Ni kuwa mo wa ndite kiko. Do lako ko sobra kan biro ni dum sa ro tau na mate da vitu. Ia ni bere tau na mate da vitu ka ore do tan talang lo sala me na tudaki. Asa tu ana watu ni ndranga nei ko na daba. Kalombula. Arama mai da kaba. Kali ndo mai levo na kwerto na levao, rito sa asul virto, merto wada ni burubura. Asaka te ka kuwa mandali wada ni burubura. Sen wasa, sen dona ka sa tukina kamalua, ala me keto da kaba. We are now living in the times of sealing of God's people. And the sambola tiko na ngongo e na ngona, sarto taratu ki na danya wa na nyosi ke burubura. Me kakuni liwa na dangi, kakuni ada na iwalu. Me kakuni ada na be kango until the people of God are sealed. Tarongi ko sa andrengati. O sa andrengati. Brother. Iko sa andrengati. O dina di turongo. Okay. Have you been sealed? Yes. If Jesus comes the next minute, are you going up? Kano wala mo iko? Amen. 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 Undi ba milesu mo chisu. Pinawali. Ando menon da masu, menon da bole. Era tondo kana ngoni biti rawa. Roman da rawa tu sal. Rawa. Men da samboleti ko nangam ko na leoni lotu.
Kako nyongai alenga wala betana do tana kango se me kua. Misanta to le me da boga bina tekenda. Kamalu me keto bola manda na endendra na tamata ni nonda daba. Na be wata kila taki sa la sartu ga na ngona daba. Go. Mondre ngati rawa. Me zaga na ngona daba. Go. And the second kila na be ka na na next minute. Karango pola. Awar ngodi ko na ngona ni bina kati. Iya na ngona ni mbula kawabu keiko. Raila ongo na daba. Enda yung go na singa ni mbula. Kaya doon nga doon kamo da ka with Jesus. Now, give your life to Christ. Gori, tunggu tu taratu nadangi. Sabi ang malum na lingan rato. Sa tatardemu may naiwalu may Rusia bat kay Taki. O Israel Itali bat kay Itali. Kaya ngo sa biang malum may nalingan rato. Mek nakako ni kurambu ikina na lay ni lotu. Balata na nalay wala sa ka tu veiko. Kaya ngay kurang mo ikina, alam na ka, kunluto. Iyo silbina ka, mo kunluto, moluto. Balita mo rin ibonto. Yan sa auto na bika ngo kawara na ng ilo sa leba, arto sa tuwin na tutin burubure ba. Katawar na dangi, wa kay burubure, may kakuha niliwa na dangi. Kay burubure, sino wasawasa, kinando na kao. Kakaya, te kakuha manda. Ni ba dada ni burubure, kamalu may keto daba. Wala manda na endenda na tamate ni noklo. You are to be sealed on the head. Remember this. The devil wants you to be sealed on two places. On the hands and on the head. But God has only one place on men. That is the head. The head reflects the brain. Mendambi ke ochisu. Every single person on earth, when he was created, God set up a seat of the Holy Spirit in his brain. Nanumutika. Tamata doko na lago mo lento na tamata sing tingni lutu. Ongai kurang bosar ay tamata sa lutu natali. Somebody touches the seat of the Holy Spirit in his head somehow somewhere. And that is when he reflected and go back. Every single person on earth has a seat of the Holy Spirit up here. Charanga una mboko tu na bunuya. E warra ka indona ka me instigate ka ngayan ramai. I hope na tutu sambi to bigo sana bagan rata na Holy Spirit tingor rum kapo. Ina balibu. Na terror wa ta kili ta kana lina kene andre. And ndo mga ngao no ngai ba madalakina. But God only in one place. Okay. Ve me sanga ni wa kemuni ni turanga. Kabaroro ta kana ramuni. Isa kemuni nga na also sa ko ke nga na bibon war la ko mai. Kadiro matamu ni sabaka takleme na nomuni daba. Ia kaoti kausa ba karaida sa dola tu na vale ni tikina tambu ni bei. Ni sa songo tina katu malam sa dola tu na vale. Sa artola ma na ngilo selebida. Ala sa tingon ni ngana tu. Nambilo. Au sa ba reta ko tina ngona sa songo tikina katu na lama. Sa sil na tamate andua. Kona ibalwala sa ibalwala tunga. Sana senga ni mati. Ko sa aldon tonu sana aldon tunga. Ena senga ni mati. Sa kaulem serta ngau mati ena ngau na. Seranga imbola tu na tamata. Ni sa senga nan tau tatar. Asini bukan tonu na kalau mendo mati. Sanga te uta so na mati dai bitu. Kami ni bekani. Sa arto wara wala ngau rutungo. Sandu irto na kambule leba. Asuli verto nangilo se lebitu nambilo kola. Sawara sertungan ko. Tu na leva na tingmal lamalangi. Me suli verto na lebitu nambilo. Wara katigo ko me songo ti mandara katu muna loma. Sana ka suli nambilo ndolako. Time. Akana ngano ngo munduli da kama na roll call. Ngano ya do sanga ya do asasina ina bali no tu na baba. Mai na yuko kuni kalau mai na nona kau talanga. Asa senga na tamata sa dhuru rawakina kina wali lotu. Ena wa dhuri mandanga na mate da. Ena mate da bitu sa tauro ko irto nangilo se lebitu. Go. Nandalingo sa vola ilai sara me da buka. A vola ilai sara. Akane voli buka tiki wa nongu yalo tambu. Ena senga ni vei leti tigo kina tamata me sa dava. O koea ena suka.
ena dona ngauna ena suka kina ni sabo baka lele ya e baka dava nono lutu dona tumbungu mai nakoro tala mai tigo boli ranga do toreng ko ro I pu agene me ralai ni ua me tunga walanga ke mulonga ni tavioka levu mi sine go o mutine na aba ni vi kama iboga lele o akalo senga ni vaya me levu na ke mutavioka me ku ni tawa na mutini ni tabako me boga levu na lotu endina e sine go mutine aba ni vi Jesus abola kan lesu bai kemli turan ke namrama na vinaka ke na sabo roti awar ngo den donon domo melo malangi saka be udaba draula ko dake makike e semberti guni sorongodi se bonga na tomoya se waraki kutiko ni kuwa waraki kutiko ndakati ni waraki chisu no Christ is waiting for you sanita kanita na lesu chisu kwa sa tang donu mesadaba kwa sa halso sama misadaba karaira au sala ko kusara mai satunga be una kamusile me bakana non daba there is only one thing that we can take from this world into the next not your body not even the clothes that you are wearing now ni tanto tawaran du emele mate and the resulte ko na suai isenga ke tamate bo mata kila cindro tan bulta mundu na bagai sulungan sulda ba na sululo ko na makanika ulo malangi there's only one thing that you can take from this world into the next go au sala ko kusara mai sa tunga be na kame usule be tamate andua me bakana non daba a divine likeness our divine likeness Nanonda be udhi kaina kalu. That is the treasure that you will take from this world into the next. Nanonda ipala. Not the clothes, not even this body. This body will change. Ini sesanga. So bear that in mind. Nanu manomi pala bukan apa tu. Evinaka sendo dono mi palasta tagtalit nuraka. Kawarai dar sarai dan lamia tu satu na uluna mesau ni satu batakai lebida 144,000. Oirongo ada berada kaba. Era meketaka endona mekebo. And their lifestyle is different from all other lifestyles on earth. Ya na mekebo. Na mekebo mo na lifestyle mo we kaunga mai na bosa ni kalu. Na ibogara non rambula. This is why the 144,000 are totally different from the people of the world. Because of this mekebo. Na mekebo ya na lifestyle. Wala na lifestyle. Ono a rondo logo mata keilava. That was his lifestyle. Go. Oirongo era sa sengni da kene dava. Sengni bitsa una non rei buli. Mera le torno buli go, le torno buli go. A bole ka mai na sengni sudu. Boy. Oigo no le na oran sing sudu. Ole me dava. Ngate ga wiro. Ha? Hombo asing sudu. He mala ke na mangi gon legana. Abulo ke Uganda letina. Indona ulutanga una tarango ela non revival. Gai nama katoka. Okay, ronga oirongo era samurina lami ena sana lama soti. Veia sana kelenga sa lago kina na lami. Na veia sana kelenga lago kina lami oirongo era muria. Kelambale era singni lawa na sana lago kina de lawa vira. Na lami. Wala mo kintu. Sa vakanambo si may ngaw. Sa tugi ni bintu na ngone may tara na job ngo. Sa tugi ruto na kasi isto ni maten tulungan. Sa sulu mo na kena form. Nangone ko ngone sarang ngaw nga, ngone nga ngaw mitiko ike me basic. Me sabali na kena form lako. Sa boleh sar. Arto wawato may na tebeli. Me kawel na form sa baga leuniuti. Tulungan na section. Kang ambalitico personal, kambaletana no mu vuli kena ka tuveiko, kena katolu,
membala tanum kerekta tolungan section sarto terome na bingrabi sabana ba awa angkai tungguan bakal form hira kele tunggu kalau mau paling bos ngor bakal lako sabana ba iyo sa abor wotin bos ya bina kating na walim sa mai taruh tanah ketulungan sabana mo konten turai sa kem tunan tuni bingrabi wase na bantu wasasit personal todo tunggu toka na bono todo que me haga aqui que wana na butu ko lango na betul bata na betul o ko na ngone nge mitra na job go rianga o sember misudu bale tendo mi rataruti ko kongo me dina baka oti me kakuni lasu yalenga o irakenga o lele yam dina ele bunga lasu endina me kuni waya era murina la me besana kedanga Orang orang sama kan belum memir temata, mereka mereka isebu wana kalau kena lami. Sengali kuning usul mana apa? Bola, ikut salah surah mana matangku? Tu, gua nama mata kali temata bina kata Allah malangi. Gaya na tarung kami ni kini sawu. Au arogai, niau umiau salah leseni rawa mana boleh ini gua? Hah? Iya. Sarong odo ko ni satu tol sahabat kasam terus ayah lama be mutu kuno ya. O irong ora daba. E kuning usun relasu. Estenga saranga ni bola kata na tembe ni usun na lasu. O kendo to elaba. E tawi ku sa konoti. Iku do kon. Senga. Akon no asu. Walanda akon na tebo romena wakati kibu ngai tarungi ibi nakalu ibi ala melenga ala mo kituno ibi vere takia unangata na kena bosa nikua lava tau bosa wandu dulu iku sa konoti olo malangi rawa iyo sandu na lesson lebu a revival di na medaka. Personal revival with Christ now. Mosa to boleh mendraulah awat kena lami. To boleh mo isebu wana kalau. Kuning usumu na nalaba. Kuning usumu na lasu. Misatu yang usumu na laba. Ni terang itu nak kereo. Angkai be warai. Ya saya lutung tengah main apa saya lasu rawat tumai. Aulai kasini buli na ilili. Kereo au sinta unang ko na ngaunya. Donang kasini raw kasini nandoi. Kerong kain tambe bat kerong uno kerong to ruangan dona kabi dabe ngani ko na ko iskena yoki sa kerong ulti sa terang ko I na kangu o kemuni sar madari turanga ni vei yara kele wutingu ni maramani na kelo o yeo na kebuno lip oi vina woli ronga gorewa ia bada borewa orewa e bunu ando tani Rongo dia observa mina kusana tu ni bingo nai buni nei mami buni na kereo ndra kereo tu ke etu ke ndra kereo e bitele ke tu ke na rongo dia ngora kandi na bua go rongo da o ke una kereo ndra sabemos se botu na kereo kuni lai mo bosa mai liu bosa ni liu ko yo mola wakiani ha bosa ni liu mola wakiani Nengau na ngana lawa kina o ko tsara bontua. Ia ke usa sini bo seli ngaroniko. Marro 5% ni nomdina. Warita ka 5% ni nomdina. Ngau na soli ko tau doko kina. Na sing sartelanga usa na bolita kina. Au ngai dakaba. Sa anda wa dam bo se wabo kina bi kor bagarewa. Era de tu no rongo resin ke buno le ngure kai rewa kanti sara ngabos di ngure. Ia mbeta non rebo gara usa tiweu. Berni bosa no sa bosani. Nengono bosani kina ulawakian. Ia atau cisu no lawaki. Asenga ni kone usu na lasu. Era bosan dinetiku. Ongono na non rebo sota na tamate alo sabsabani kalau salaba. Most of them are here now. Sa tuike
Ko ia sa bang bauta na bosa ni kalu. Tauru tunga nei tutu ke Jesu. Era sina itu lama ni palengo. Oira era tauru tuna bosota ya. Emeni. Bo. Ia ka orang dentro bosa mai lama lang sa kabeu. Sa kalonga ta kodei. Ko ira na mate ni ratu bata ke na turanga sa kana lo tambu. Mera baga lengo mai na non raba. Ia samuri na non raba. The divine likeness that is in you, that is what God wants, and He will take that from the earth to His kingdom. That divine likeness. Na lubengo lamani, au savolani bekem do, kau kaku ani walwal datiko. Kem ka sandu non de walwal, sandu tiko non de daba. Now we have a high priest. Esembula tiko. Tukuna mo anaka membeletiko, because time is running out. God has a timetable for events on earth. A timetable tatu na kalu. E singani no mitutu wangono mitutu na kalu. All you have to do is align yourself with His timing. Suli ko wanikwa. Go, soon the sand of time will run out. Now is the time for God's people to show themselves true to principles. When the religion of Christ is most held in contempt, when His laws is most despised, then should our zeal be the warmest, and our courage and firmness in the most inflicting, to stand in defense of truth and righteousness, when the majority forsake to fight the battles of the Lord, when champions are few, these will be our test. Go. At this time we must gather warmth from the coldness of others, courage from their cowardice, and loyalty from their treason. Many of us are going back. Abuno my Granville. Abuno kino Samu. Bernu lau mai. Werke de rapabite so. Sala todo tal na backdoor. Go na kayado. Au sangele sanga mo ko tira mai. E vida na buno ka. Rakawira bu masta. Kengo sar tutal tungo. We need revival. Go. At this time we must walk, gather one from the coldness of others, courage from their cowardice, and loyalty from their treason. Taura matua. Mo taura matua. Taura matua na daba. Binawali. Taura matua. Na kandina. Taura matua. Taura matua na kakere. Go. Daba kairango. Anongu yangu donu kasa taura matua. Hold fast. Hold fast. Whatever is there. Hold fast. Go. Daba tuna. Mo taura ka. Mo wali na daba. Kakakua ni daba. Yeah. About truth. And don't sell it away. Maro nandina. Kakua ni volitaka. Saya ulemu sa bosa kupita kakaya. Endina kausanga kilang ni sa senga ni dingi takira bagai loa na tamata na daba. Winawali. Kana litingin tingoira. Atamatan daw lotu rerebaka na kalau daw solia bagai lebu na kani loa na beira tamata and daw masu bua na kalau and beisinga. O yeya o kona kaisi seriango atamata mai si seria o konilio. Tamatang no lotu, but his life is different. Da mungan ngau nang daroidir na India, kaya na tiwa wala politikan, dara sini lotu. But es semen dina mina katiku beira, dina. Yan kaya mo sanga mo toru mo tu telang aminomu. Do sa sanga ni ding te kiau ia kau sa ding te kiam do. Mundo la ko kabua kami tiu telang ana daba. Mesulia kini be kiam do na tamagu wala malangi na kake dengan do na kere na buku daba. Na dang, tura keno merama. Taura matua. Go. Ia na nongu aldo dono ene senga ni mundu. Kaya nambula sama ibe yau. Ena ia tikonga. Ena pei tambata mata kedenga. Jesus abolangan lesmai. Sama tiuti. Now he is our high priest. Sooner or later he will come as a king. Aboleka. Ena nona tutu wang betelegu. Ena ngau nongo. Adhabe warakatiku. E waraki iko monrau daba. Monrau bebosaki. Call unto me and I will answer. Kau cermaya. Tangi mebe au kau na daba. Eu que o maswike e se ni rongo ingau ni sala lebu se sana senga. Ia rongo sar mai lo malangi.
O ria leka ike se ike lo malangi. Ike ia sin rongkina. Ia na bunua balamu e rongkin no masu. Ko lam tu mena wilansa. Chisu sa bola kan lesmai. Gori. Ko sa barau ke sa kakina. O suriti kunikua. Musule no mbola be chisu. Sa barau be baba na linga ni kaloko ya. Rua. Sebo 5 minit. Sa barau ro be baba. Oh ni musuti au sabi mama na tinkaru. Na tuki asamber ni tahun delano me adjourn na be loai. Kembali, everything is still on hold because of you. Ko waraki ku tuni ko. Ibu kan tin yo ko ngo nelingi na mawe ningana e tiuki na ska. Tiuki na ska. Ska ya na bukum. E doli na kame tawa si kenda tani mena lom ni kalo naida doli na kame tawa si kenda e senga. E senga sarandona kana tawa si kenda tani mena lom ni kalo. All you have to do is go up to him today and give him your life. Yeni sabaka te umeada na bika ngo ndo draba. Kama draba. Baleta. Sabole kan yada mau chisu. Lo I stand at the what? And knock. Whoever hears my voice opens the door, I will dine with him. Adaba kero na daba. Wala kabibata. Ma te ini kaka no kanin dun singa kanungu. Mangi daba. Tuma ini singa. Menrai. Kona hana nangun sab silebu arnabi sebulai. Fulali. Tahu? Mateni kaka no kanin dun singa. Buani kau ai nangun daba. Katalau mata kalilai. Naki? Ha? Mateni kaka no kanin dun singa daba. Orang go katalau. Ona lubengu ya. Waka kabi. Oke muni? Ibe, ke seka, tahu? Katalau biar rongo bata na bulukau, raurain bata. Mana kami kantua, kene kami kantua, sakene kami kan singa. Kena malam tu ni singa 3 bulan ngam apa? So the first meal in the day is what? Is it the breakfast or the evening? Alam mo na ito na kinitignan ya, kaya na baka kabata, because that is the first day of a meal in a day. And doon na singatignan mo na matagas na kabi. Tayo na kabi. So the first meal you eat is a breakfast or a dinner. Alam mo na ito na kinitignan ya, kung ang handala, kaya na baka kabi, kaya dhambo may na singamo, kaya sa dhambo at kinturang ko. Baka lungatay kemo ni kutsoba. Baka date ki kutigo na puno sa tiukina. Motaura mondrengati rawa ni sendola tu na katu maneloma se dala tigo chisu na no office e waraki ko tigo na ngaungo domo to toka sarongo domo mai loma langi au surit kenda ke rawa ndo tudaki melanga be kenda na yoti ndo ser ngori Domo to toka sarongo, doma loma langi, kaya satu tekongo,
Kena miala ba vengu na kalu. Ni ke mina sota ke muni mai kia. Buke ke mama na ngongo mela ko be ke muni. Ina wale bina no muni bosa. Ni tumana na bosa kino la mai ke mami. Me kunia na kene ba vengu na nema mimbula. Me ke mani tata kumbi kina na ngamna ndendre ke msambule kina. Meron ke mrangati ka bota kilkile taki. Bermi sona ka tu muna loma. Nial winaka na muni lotu. Eviti. Na nunga lotu e Australia. Na nunga lotu e Brisbane. Tu sangwana lwemuni. Turanga na tamango sama sunu bukunra. Ni kuni na data gira merengati rawa. Ber namni lesbai. Ni almina kan ke boske ke mama na lola makena bodingu. Ni bakala na tasatu nambula ke namni lotu chisu ne bambula. Amen.